أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من كم هو مدوه جري إشانا ما دفو مهار كوريا مجندا سلسلة درستاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مچان علي ألوالا أقول من وهكذا كم جندا درستك كوريري توغاتا قراركو دنيوم دي فدا ميوكو تقول من شرح قرآن مغندني إمام بخاري رحمه الله الجامع الصحيح نوتا صحيح بخاري مختصر إهنغو تقدن نوانما تقرار حديثك نولا علم مرنغ ترين بيبكل جماع قرآن فاوا فيتوغ ترين فهوغ علم بريجة إكرمجة ماتشا. إمام بخاري رحمه الله جنوا فاوا كتاب الإيمان وجه إككي بيتا كتيرين أقول من إما فهم رواها كذا كافواني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم جه مي بسفله أنا أعلمكم بالله تمن كليك فانت يا بامن قترين الله حمد إم بدر دنا بداعم وني وأن المعرفة فعل القلب. الله سبحانه وتعالى معرفة قد دنقتم كي هيتوجي عملك لقوله تعالى الله سبحانه وتعالى جه مي وحي بسفله لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. إحنا مستبامي هنجي هتكون لبيجن نوت هوداجن كنتوجه صوبون الله سبحانه وتعالى تبامون إكمجه جزاء. في إمام بخاري رحمه الله متنوجا بيان قربان بينه ووداجن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان قربا فاوا أقول منجه نيتوجه ماتشا عملتا بناوجن وما أدي أقول من كرا عملتا الله سبحانه وتعالى معرفة قد دنقتم جسوبون أقول من එකමෙග්ගා ඛුෂූ එක්තරවේ ඛුදූ එක්තරවේ ඔගොම්මගේ හින්නේ බොඩන් හාසිර කුරවිගෙන් දාකමා අදි එකමගේ සෝම ඔගොම්මෙන්න ලිබේ දරුමයා සවාබු ඉතුරු වෙගෙන් වාක එෆෝගා ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හාගේ රිවායෙක් ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් ගේ නවාෆන ඔගොන් කුරීරේ ගදන්නවා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආබෙහෙ ගොතුන් ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා විදාල්වනි කාන් රසූල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉදා أمرهم من الأعمال ما يطيقون من الأعمال بما يطيقون إبيكلنا عمل فلك كرفوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كرفوا كما فانما رسول الله صلى الله عليه وسلم إبيكلنا عمل فلك كرفما أمر كرفانا أمر كرفاني إبيكلنا كرفة ورو كنكمش نتقولدانا كن هوري من وركون كنكن كرمش قالوا إبيكلون دنبي إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله تمام مي كليك فانو فدا باي نوني مو ما نه كليك فانو فدا ماتيوري باي كنوني مو أهم فيما تمام من إتوران عمل كرم بينهم إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كليك فانو إسوي ديتنا دي فهم وس آتنوغا كوربيدان فافك كما فان الله وني فسوا في النهي فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قولين كوفا وداغ النبي حتى يعرف الغضب في وجهه كيفانوغا مون فلون كوفا اثر فنجوم الدان ثم يقول في حديث كورفي إن أتقاكم وعالمكم بالله أنا تبامون غترين الله أم بروتكم بدي أدي الله هم دم بڑا دين ودا كم وني تمن كاريك فان أقول من مختصر قطوك بلان كوري مجندني فوق علم بري سعودي عربية قدرنا بكله مهار وس دنيا هن بكله
شثري حفظه الله جمع كروا فاوا مختصر إمام بخاري باب تفاضل أهل الإيمان أهل إيمان كم أهل ورنجة مدوغا تفاعتهم مي باب إمام بخاري رحمه الله جنوا فني عمل توك في الأعمال مي بابوغا شثري رحمه الله حفظه الله جنوا في النوى أقول مهار مي ذكر كرا روايتين أي إفور شامل ديغو روايتين أي فاتون جنوا أقول دنيم تكراركم إمام بخاري جنوا فوا رواية تكرار وكتن تنوغا أسفا وكما فانا مبيكدون اختصار كروا نوتا كروا في وني أنا بس أقول مي رواية دنوالانا إمام بخاري رحمه الله مي بابو جم فرتم جنوا فوا رواية مي باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال إيمان كم قهول ورين عملته قا إبيك وأنبيك درجة قا ماتيوري ما فيجنفو شك بسنا أقول من أمين دنا كمن أي إيمان كم قهول ورين كم قا ويس أمين نكي إفران عمل كورا بينو نماذ كورون كم غاويس رود فون كم غاويس أدي صدقاء كون هيدا كون ديلة يولون كم غاويس أدي إنون غوجت بدي كم غاويس نماذ كورا إمن نكي إفهم وركان نوتا إغوتا كان نوتا إمم وركان نوتا إن خشوع تري كم غا نماذ كون أولي بينو رود هفا ميهون نكي وسما إفدان إرودان إبايكا درجة ثواب وقتون إمنن إفرك اللي بينو هم يقطع ديلة ويقولوا مقابس هوريها من إفدين هم إمام بخاري رحمه الله جنة وهم بابكي حديثكم أدي قرآن دليل كد دليل كم شيء أقول من إما كوري بس دنوا مينني إمام بخاري رحمه الله كفيجو وني كلي فانو ترجمة كنو تبويبات كي من كلي فان باب جنوا فواني كلي فان بيان كد دفن بينو وبدا جنوا في قهة جمتش فوق رواية كلي فانو جنن بفار حديث كعبارات شكلي فانو بيان كرفوان يفو إمام بخاري رحمه الله ودالوني حدثنا إسماعيل كلي فانو أستاذ إسماعيل قال ودالوي حدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني مالك روا كرفيه عمرو كي بين عن أبيه مانك يحيى المازني أي عمرو بابا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم متير صحابي أبو سعيد رضي الله عنه فرابو أبو سعيد بيجتون أقوم من فاني رضي الله عنه ورتفصيلكو واهك دكا في كيف أنو سيرتوغا أقول من آمكم مدنوني مي سلسلة أقول من صحابي بيكال الراوي قطغا ذكر كرا كما فانا ما ألن إبيكال ننفلو ذكر كرا فرتم رواية أقول من إبيكال ترجمة واهك نوتا إبيكال سيرتوغا واهك دكا لانم إمام بخاري رحمه الله من رواية أبو سعيد الخدري من رواية جنة وفائرغا أقول من كوريغا درستوغا ترجمة نوتا كليفانو سيرتا بيغتم واهك دكا فواتيبه مري أقول من سيرتك مچك واهك ندكان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرابلون كليفان روا كروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار سورغ وانتبرين سورغ ودبته وأهل النار النار أدي نركا أهل ورين نركا ودبته ثم يقول الله تعالى يفو الله سبحانه وتعالى وحيك رفضانته أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان تبامهم ملائكة بيكلنا مخاطب كرفو الله سبحانه وحيك رفضاني تبامهم أميهك هيتوغا مثقال منور زرق منور وس كتم كودا منور وس إيمان كمن أميه كما فانا مميها نروفاش فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك
أشك مالك دين يفوق إبامه نرك النروينه قد سودوا إبامه تبيني عند في ماني كاروكو لاجه إكون عند فوا دليل عندين هنّه فيلقون في نهر الحياة أو الحياة نهر الحياة نوني نهر الحياة مي دعوتا مالك vidalun shakku e wadaagenne kongotetto fayambutuna kama tambutu alhibbatu fi janibi as-sayl alam tara annaha takhruju safraa multawiya if rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadith kuravani nahrul haya egmaneki warege kor nuwata awil hayat dirumuge nuwata furana elumge koran ebami ho levvenete narakan neruvu mafu fayambutuna kama tambutu alhibbatu fi janibi as-sayl agum men amuko no fenidan ehnamas bingan rangalo tantanuga ware nuwehumuge sobun gina dostakegga obe hanafas kamuge terega o efames ware vi finsayuta demen feshima forbatoge wadi toga demen feshima e hingamunda finsailuge defaratoga kudi gastake falan tunatake fehikula gadako adi halui kama akuga esail daturu koffa dairuga esailuga ufulane ottake ana tanin agurmenna deneganna nenge ha ajabu ha gotaka efo efenuge diruma akuga isahitaku gas falagendan meyadus agumenna e manzar fennan midenne wi kahala tantanuga fin nulibi hurma fo kulleka fen libi etantanuga fenuge koruta demen feshima em rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan quran fayambutuna kama tambutu alhibbatu fi janibi as-sayl hinga onna sayluge defaratoga alhibba bebbekanun vidalwa gotun habba adi hib mi idech hibbe ki ei midennawno gota arimatiga efala otta habbe ki ei mistakun gowan kora eki bawatuge o alam tara annaha takhruj safraa multawiya egota halui kama kuga defaratuga falagen gos dirun huritan fennane kulliyaka mane furatama etan hikifa ovva e ottakuga bes fehi kole neti dirumen neti waniko kulliyaka falagen defaratuga halui kama hedemun danet rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayan kuravani qiyamet doge halatuga naraka wantaverin narake veddevi suruge yavves suruge ahuluverin veddew mafahuga allah subhanahu wa ta'ala maruge gotuga hazir kuraven kambalige sifaga e maru katilevigen dan nota e maru mara levigen dan evogutu jehomo kurige wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kuravvan narake vadegen dami hun narake vade surge vadegen dami hun surge vadegen dane mi emme furatama halatuga narake vannan jehe mi kama vanama narake vade surge vannan tibi mi hun surge vanuma fo hingada hadisai mi galgun men handan kurang emme muhim ekkama ki surge vade jemihaku etakun nunereven emima iman kamuga ahuluveriyaku suwarge wade ena kuffawa faafeegge badaluga enen adabuden jehe halategga wakama vanama ena suwarge ka nuwedde ehemima suwarge wedde fa e suwarge neromaki iwane kamennu suwarge vanumuge haggu libeni tahiru fawa nafsaka ekani
طاهر كمن نتيكم أفانما إفس ورقة نصاف كمن إنه كباغ هوريا سورجة كنوا دبن إجتكي ميهج حقا كان أراجع تمج صوبون حقوق غير فراتون إميها يا مافدي إنا إكمون أراجع نفاوون أنجتكي إنا ج فافتكوا بدلك جتوجا نتميستكون أنيا ورفاوا أنيا بدلك جتوجا إنا ج عمل تكون devi emiha tohiru wegen diu nuwat Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge hagguga algonmen aragen fawa fa fekan ilahuge rahmatun afu kurawwa algonmen gemiha ku tohiru kurew mafu surge veddu enun gotaka surge ka nuwadebe manaki evvis miye kibaga kuni milakame faafaga hurikama vanya suwarge ka nuwaddawa ema suwarge nuwadebe halatuga tibe iman kamge ahulwerin tibe funna agundo kuriga berrega darustoga dannawa fawanege terenge menurakkatere ekkamaki misonge haggan aragen faawome misonge haggan aragen faawa mihage kitemme gina namade kitemme gina rode kitemme gina sadaqate kitemme gina hajje kitemme gina umrae kitemme gina hokame hurika mugawies ena wani nurakka teri halategge sawbaki qiyamet duwahu Allah subhanahu wa ta'ala evves alegge hagge maafe nukurawwa ekama maaf libum wani hama ekani e hagguge veri faratun ekani embe gomen duniyawe hayatuka fara veri wanjeni mihegge hagge kitemme kuda minware kamugawies bahakum wes amalakum kamugawies gomen naga fawa kamavana ma eche raddukon emihegge maaf gomen hoda salamekan libi gannanje en nun kama rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani banguru tefawa miheki ena gina namadu taka gina roda taka adi gina sodagata ka kom mahshurge madana genevi ena kom mesmiga gadfuko gen emiheg aburan araganagen kom mesmiga ga jahagen emiheg haggan araganagen e haggu gotuga deve mun dew mun gos enage heokantan huswegende evarum ves enage aniya hamanuwe emme fahun heokamuge teren dene evveseche neti ane mihage faafa enage boluga alanje e mihe golgon menge mihege hagge nigulagen faawa kamavanama qiyamet duhun ikamuge badal liben kan golgon men yaqin kuranjen Allah subhanahu wa ta'ala komme alakan elage haggu foru ko devvan golgon menge teren be mihunge muli visnumakan onnani haggu libigatumogaves duniyawi haya timaya libenwa haggin ehemmige faratun libigatu mattaka duniyawi hayatuga emiha komme fada masakkate veskoffan kitem bodo kharade veskoffan kitem bodo minne masakkate ko kiteme bodo dekolweri kam vesena hama koffan enage hagguge namuga nobete khunne komme haggaki libba devenech ufa kurawwa haggen nigulagane ifawa kama vanama e haggu Allah subhanahu wa ta'ala gomenna for ko devani edwahum argon men efada kitumme kuda kama kavves benun jefawa dohoga embe tasbihe kunna mawes argon menna darume benu wefawa dohoga Allah subhanahu wa ta'ala gomenge haggu for ko devani hem duniyawi hayatuga mihunna gulun kandaduma e haggovure bodu faafeka algonmen aragana itura kusuge teriya dan algonmen haggo nigulagen faratum badal hifam masay kurma vure algonmen nafasihe kama haggo liben nekkama vana ma Allah wakiluko ekama ketterivun ma aulakam bod info midenno miha ena anikaange faafu fulan jehi faturiha fi an-nar yafoina rakiya vedigende ena kuriha namada ena hifiha rode ena dinha sadaqata mi huriha etche ehem mistakun naddi ena narakiya vedigende
kochito adamuge dariyaage amaluge tereng anekaya badalu gotuga denjeni hiyo amal farul roda farul namadu sunne roda sunne namadu zakat sunne sadaqa hiyo amal huriha amal vesde hama ekani MHFiya ei tawhid ei ene hitugawa iman kan ekani e iman kamaki ehem farataka badalu gotuga nigulaga nevi deve echennu ege agattaka ege wargoda kamattaka ei ehem farataka for ko deve echennu ehnamus e iman kamuge daraja tafatu wegenve ehem rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith qur'an allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravve man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min al iman dharrege min varus mithqalege min varus kitamme kuda min varves enage hituga iman terikame ngom miha narakan tebe kalon neruvas ehme webinge miha ge hituga dharrege min varuge iman kamen onna miha ves salame kodde echekkamuga akhiruga wani iman kanka en namas lobete khunne nurakka kamaki agomen narakya emme hindukolakam ves wannanjehu adi etanuga algonmenge amala gulegutu algonmen demiti ben jehe kan adi suwarugega mativeri darajataka wasil wegen da mativeri farataka algonmenna suwarugega niyamatuga tibikamuga ves enhama wegen nuwanek en furtama algonmen dannam vi tawhid nuwata allah subhanahu wa ta'ala iman vumuge sababun adamuge dariya ta abadu narakaga onna nujeneka mi ahlus sunna wal jamaatuge aqida iman kamuge holweriyage faafage sobun ena narakiya wannan jehide enna mase narakaga ta abadu ku nonna ena slobeta khunne narakaga ta abadu netumaki onna nujehumaki nota notumaki ei ufalenno narakiya wannan nujehun ei ufalaki ekama agume masay kuranjen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith bas fuga hadith kuravani yadkhulu ahlul jannati al jannata wa ahlun nar an nar suwarge ga ahlwerin suwarge wadevigende adi narakage ahlwerin narakay wadegende ega manaki narakaya waguti gutum wannan jehe mi kamuga vis e narakaya wadegende efahu emihge adabuge muddat hamawima emiga maneki huriha emmen maneki iman kam gohlweringe teren narakiya veddunu huriha emmen naraka neruvani eki efhara ekachakashenu eki faharo eki babaya ehbay hadith rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawe eki babaya eki jamaata naraka neruvani kam eki faharo mate emi koffawa faafa ge minbar ehme mabay mihunaki faafa ge sobun et zamanaka narakaga tibenje ennamas iman kam go ahulwari ekamo ko ene kibam waktiwegen nodane hama ekane echko onnani enage ikhlas tari iman kan ekani nota la ilaha illa allah mi kalima enage faafa narakaga allah subhanahu wa taala adab devwa nirwa roba riwayat go nagutun ebami on tibeni furana nebbe gotuga anda deyya wefa kalu kulage deligande fada ebe hadith kurawani fayukhrajuna minha qad iswaddu abamihum etanu nerve nete nerve ruga abamihum tibeni anda kalu kulage deligande fadan fayulqawna fi nahr al haya aw al hayat dirumuge kora nuwata ware fenuge koran ebamihu levvenete den ebamihu dirigen annanete saylegge de faratuga falagen anna kudi fehi kulage tunata fadan halukama hebe bekanu vidal rasul sallallahu alaihi wasallam mitanuga sifa kurawwa fa evani duniye gatibi manzaru deke farataka khabar kuram gotunne ehnya dekamaki ekhala dekamennu
insanun ebamihun narakan adabu libi andafa umaffauga ebamihunge sura he sura badalwe dirun liwmattaka dirumuge kora nota ware kora levve levuma sailege defaratuga falagen anna tunataka eggoten nuwane ehnamas ei halui kama awaskan bayan koddesh amu gotegga mihe ko tanegga gowame koggen hede hedumavura halui ko awas kama eku hedigen anna netive rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurfani emben bay riwayat to gas fave sahabi bekalunge tereng badiyaga nuwata rafushuga nuwata saharaga terega nuwata arabinge terega himene farayat kan haqiqatuga mi manzaru fennan ehwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mifadan hadis kurvima fayambutuna kama tambutul hibbatu fi janibi sayl hinga onna sayluge defaratuga tunata falagin anna fadan ebami hun dirigen annanate hadis kurvima ebe kada ku widalu subhanallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiya ga terega wes diri uluvi fade manaki badiya ga diri uluvagin etanuge hagige wes engi wadagen ne fade henwal soben rasulullah sallallahu alaihi wasallam komme hen jehwade nugannawan ekalege faano komme kameg khabar kurevumuge kuriga ekalege faano amali gotun tajriba kuravaka sabaki ekalege faano ki allah subhanahu wa ta'ala haddathu wahiba wale bekal ehmima balla rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanda behe gotun kanduge ahulwerinna behe gotun kanduge kanaya etanuge ekanduge fena ekanduge nazon fara be gotun khabar kurawwa furi khabarta hadis bas furta adwa miha ayang hiwegen dani ekale gfanaki kandude tur kurawwa kanduge tajriba kurawwa fawa be kale kam ehna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki eggotakavves kanda sawaro wadagen nevi nuwata kandude tur kurawwa fawa be kale nun ehna masma nabiyya sallallahu alaihi wasallam gomenna mithalo gotun kamgavis adi aslu khabaru gotun kamgavis kanduge ekkeki khabaruta kurawwa fawe alam tara annaha takhruj safraa multawiya mi sayluge defaratun ufula munda mushikulage nuwata kalukulage nuwata rindu efawa otta falagin hedigin fehi kulage fehi kan gada tunatake gotugal gurmenna fenigin dane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam e bayan kuroven am labata khunne mitanuga mi riwayatun argumenna libbade kamaki allah subhanahu wa ta'ala emiyege hituga dharrege minwarus iman kan vamiha adi iman kamaki e dawaenno e iman kamaki ikhlas tarika ma kuga enage hituga iman kamek kama vanama emiha allah subhanahu wa ta'ala kommes duhakun narakan salamek kurawwa suwarugeya waddawanete namas kunago denne fadan egotan emiha ku koffawa faafeka evvara adabu devwagin emiha ku tahiru wegendan itun agol me faha kollan je muhimmu dekame ebe ekkamaki narakiya veddeve debawategge mihunnaki ebbeki narakaga taabo tiumattaka ebamihun narakiya veddeve mihun emihunnaki tohiru kurawmattaka narakiya veddeve bayno kitemme zamanegga kitemme warugada azabege mihun tibbas emihunnaki e azab fu tohiru wane bayno azabge sobo ei ebamihunge kushuge adabege gotun ta abadu ebamihun tibenje mihun ei kafirunna munafiqunna kufurga hulweri iman kan ebamihun huttereyang evves zamanegga wade iman kamuge matiga ebamihun duniya du koffa gos nuwamihun anibbeki tohiru kuraw mattaka narakeya veddeve mihun ei iman kamuga hulweringe terem faafawering
emiye koffawa faafaage minwaran emiye ku narakaaga onnan min algun men enguni narakaage adabakun kufura shirke nudoy weneka note saafen nukura wenekan nuwata ekamuge adabu duwahaku same nuwaneka anikkamu algun men enguni mihage aniyaverikan kiteme bodu yes ena mistunga haggu gotuga enage amalta kitemme ginan di huswiyas adi huswegen gos ena narake wannan jehunas badano gotuga deve taketige nota amaltoge terega enage tauhidu nota ikkawantakaman iman vun nuhimeneka ei badale gotuga deve waravure agubodu adi elaka gulifa waicheka ehmima ahlus sunna wal jamaatu ge aqida yaki shirku ge ahulweriya kufuru ge ahulweriya not kufuru ge matiga marwegenda miha duha kwes ena naraka nuneruwaneka adi iman kamuge matiga marwegenda mihaki kitemme bodu faafa veri kamuga yes enage faafayan عذاب همو مفو نركي ودنس افافيتك نركي ودنس افافاغ عذاب همو مفو اينا اتنو نرووا سورگه ودوينك امبي مغون مي ادو هانه الله سبحانه وتعالى سورگه گهولورين سورگه ودوي نركا گهولورين نركي ودو مفوغا دين گنوانته مرو ಕಂಬಳಿ ಬಕರಿಯಗ್ಗೆ ಸೂರಾಗ ಎಫೋಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಸೂರ್ಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿನ ವಹಿ ಕುರವಾನತೆ ತಿಯಬೇಕಲುಂ ಮಿ ದನ್ನ ಮುಹಯ್ಯ ಹುರಿಹ ಎಮ್ಮೆಂ ಜವಾಬುಗ ದನ್ನವಾನತೆ ಆದೆ ತಿ ಮರೆ ನರಕ ಅಹುಲ್ವರಿನ ಸುವಾಲ್ ಕುರವಾನತೆ تبامهم مي دنن هي جوابغا دنوانت آده تي مره ابامهم گتره فرسون حدیث کرون ابام گتره کم بيكوني امر دكيفه اهم وي ما انگه امن نوس ماركن اي دين الله سبحانه وتعالى امر كرواگن امر ذبح كروان مرو ووا efoga suwaluge gahulwerina wahi kuravane ta abada diriti beshe marumen nuwe abaduge abada lobeta khunne mi agun menge dunyawi hisabakun kuravene hisaben nu agun menge mi hayatu gawa komme echki neti fanawe wagutu muddatu hamawegen danech ehnas Allah subhanahu wa ta'ala سورگه گهولورنه وحی کرونی خلودن دمیتی بیش ابد ابد مروم نوے نرکا گهولورنه وحی کروانه انا لله و انا الیه راجعون لبتخنه وحی کروان خلودن ابد دمیتی بیش مروم نوے نرکا گهولورنه مروم نن اتنوگا ابد دمیتی بونونی عذابوگا سورگه گهولورina marumenne ni'matuga itaga bam abada demitibum wani ehnas mi hadisa hingani narakiya veddeve iman kamuge ahulweringe faafaya evvaran ebami hunnan azabu hamawe ebami hun narakan neruvu mafawga Allah subhanahu wa ta'ala migotam mikan himmawani ebami surgeya veddewma fawga emi riwaya ogondo mi dhikr kollam benu ikuni ogondo denne fadan imam bukhari rahimahullah mi babu ge me fortama gennawa fawa riwaya kamuga wa atiyak inshallah dengan rega ogon men kuriya gendani mi fay sahih bukhari mukhtasar kuram gotun shithri hafidhahullah mi babuga emme fortama gennawa fawa digu riwayatuge
شرح إن شاء الله فهرجع أي دريكم أقومن نما نلفدانه روايته هنا مسورة تفصيل ورم مهم خبرتك أقومنا جنستفا ده أقومن هندان كورموان أقومن شرح كورم مدني كيرت قرآن فوق بمتي جوا إمه صح في إفتوجي إفس رواية إمام بخاري رحمه الله سندا إكوجا مرفوع كون ترفوع كروا فاكما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هم إكل فانو رواية أفل وافواكما وانا اتفاق روايتك صح روايتك هم بما أقول من هتوجا إكما مدوجا شك أنك نجين دوك الله سبحانه وتعالى أقول مني حسابا مدوجا مناقشة نكروي مي أمتوغا حسابك نولا سورغيا ودبي سورغي غاهولورين كمغا لفيفون ادي الله سبحانه وتعالى اغومن منغي غاتي ماغي ميهنا اغومن منغي اكورنا هودي امها فرات نركاغي ويندني عذاب اما هندوكولك بس دكن جيبه كمغا نولفيفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.